Yo, Bula Vinaka. Don't mind the bushy hair. Just chilling at home now. Yo, it's me, Bonina Oro. Welcome back to another new vlog, another new painting vlogs. Achi. Yo, barotungango. Hawatsi ania with an Androini, with an Sambolo, with an paintings. Kwara order taking my. Now we are jumping into another new style. Guess what? Don't forget to watch till the end. Check out this new surprise. Let's go, Toso boys. All right, are you guys ready? Dua, Rua, Tolu. Check this out. Kioks. So now you will know what's the new style it will be. So guys, today's vlog I will be customizing these shoes, brand new shoes from one of my best customer here in Germany. Yeah, this customer has done a lot in my painting, in my project Achi. So he wants me to put up some traditional Tapa Fijian design on these new kicks. Wananabu. Tusana rumbila kamandani. Perpeki manda. Here also for this from this customer. This is what he bought. So finisher, cotton. I'm gonna first coat sarangaya. Acrylic finisher. Finisher. Okay, then we have some paintbrush here. So on this project I'll be just using red and black colors. So the brand is from Angelus. A black, red. Paintbrush also is from Angelus and Angelus. Okay, now we have to prep the shoes. We have to prep it with this. Nail polish remover. I want to clean up the shoes. Okay, clear this on the side. And we need pencils. Make sure it's sharp enough. Also we'll be putting in some Fiji flags. Okay, my prep time. Here, now you can see that we are starting with the prepping of the shoes. So this liquid nail polish remover. Alcohol base. Na kutatan son na tiki ni pepa saya may na factory siya may na retail stores iyo ko savata waka una telangan na kambi binaka nembor ko sana bor bali polish ta ka naksara na foundation sarangan ko na foundation ni tigebu bor-bor ko sarangan no busia Vinaka ko baka mo preptaka sabata sabalain na sarawa na kota linda na mo ni linga fingerprint ka na nom sabata Vinaka nga na ken talan ron na bigay so
Shoes customization, nobody taught me how to do it. I'm just that kind of person. When I see someone doing it on YouTube, so if I see it, if I saw someone wearing a sneaker and that color, that pattern, super looks nice or stand out to me, although mata do kat-katul ni Sarah. Ando stota kasarangan na design niya na pakasama yan na kina blend na colors. Kung matanggali ka ba, ando marurwa Sarah. Iyo, may bulida nga so na basics beginner ni shoe customization para ito na YouTube channel non na super na professional. May buli kami kita basic sarang matay mo kilita kinanduk na apa na fingerprint tayo sa sign din ako sarang pagkati ko po sarang tape tayo kinamboto ni baba si matang mentang aja nata na kinamboto ni baba na soul di baba tape tayo meron ni kunila ko panimbor kaya baka sama nila ko panimbor meron ni ipagpuso na style na technique na dapat ni wali kinalanga yo tiktakan ko bata na soul dia we sa rui sini baka na soul ni sneaker se coco wa kongo sponge malung Vinaka yo baka umboro ta na pa na ut nga vida na singa sa vida na madaw na kinantaran na bor na mas na nakaka ni mulmulong ni sponge sibya na soul na botón matisar na yung porong ko sobat singgo pa na kinabisin lalay borlolo nampara singgor sa ambo kaci malay asal yo I would highly recommend baka may ruwa to kasi tulno mo fine detail baras ayo wentu saranga itu pun lumayan paket tiga bu pangatag kinanggo ha kasangay tege bu sangay start ni bali na linga baten ni kalas irobital na bot ketu kini baba kini baba me boleh ngamen na nakata baba supply na baba tu sa ngabulutungan na euro bat batega bakay ndo nakay lenga panano ko android set tu erni bisa suntai Betenisi ya napa angkai kulit tu menung customer go obrod bos sambo baba sulit kara tonggo baka dengan itu pun yo mun rio tak tu lembrogi tapi ko ngano ko por apa sih kanalina apa ngoi okay let's tell teman-teman na fine detail sampai pangatakan nunggu tunan maka fine detail kalilay saraka fine sampai takap ni bureste di balik kinalinga tengah kinalay sampai lanjutan melepin beras mani Fiji terus tunga patient yun kinare tatalitsungan ni na drawing ni utakap tsingo if you watching abang konton na pattern konton na design same time saranga hair dryer iyo blow dry kan bimbi saranga that's the main thing to make it dry kasi nga muna nga komporto jubang ko tanapet you have to wait a few minutes so that the paint can dry up and then you can move into the next pattern iyo kwango siya ngayon bunangan ito na hair dry nito na kausapang katangahin kina berarato baleta if the paint is not dry you have to be so precise balta kasi the paint will all stick on your hand or palm when you touch it and then you will
distribute the paint to other parts of the shoes which you haven't touched. Ngai spoil talika, ngai tamani patching sana talika. Io, nisana reda saraningo rekensive on the ceiling. I've put up some printed designs which I just got out from the internet, and also on my phone. I used an app to customize shoes online, digital. Right? Then I brought that idea and put it on the shoes which I'm doing. Yeah, so the one that ko tambut ko na teleponia ya dona project makausar rause pangitor makausar ko mai ya na sneaker yun na babango el do kansar ko ba ta simo. Iyo kambimbi main thing, get as more information, more design as you can, so that when you start painting, you won't stop again. Baka may kung total na kataro ko na design daftar man taran la ko ke ngong. Set ni sa tangger tu na design. Muna ko sararo satu na way app ke ve soran dara ndreta mikina design. Tunggor na Google, tunggor na ChatGPT tu elem. Ena si sinranin do complaint tegi ko ni ko buto ko na klame copyright sinra. Bata na kesa na pollution design go sinto kena tu ke pakame copyright iyo. Kamuta na kuko ni drawing ni pada ka tungo sona style ni ki design au bulia saranga o semper talimbore de mendo apa ngata na style ya se teknik ya. Kaya ko kai chine se na sindera nindo poste ki ko se tumbru ko. Vale, main thing, level, bring as much ideas as you can, print it out, pakan pirai numu siling se numu nalalangai ko takrak spinongor. Merenyo kunyo tao, salah, kala salah ko tu. Your patience. Kaya baka stress in your focus Vinaka, I would highly recommend pause, finish, call it a day, take 5, tawiri, tsimbi manda siya, doon bilang ko na siya ruwa. Tumba leman tao, ngunanga siya tao kinapalilay pa ko ya. Do, kaya tawiri, kirumi, tumbal tayo ro. Ngunanga always tell me kina continue, terus tunga pamalu, ha? Io so na kata orang rekomenda ka kia pakai siangan indonto no bina kana linga mo ni kontro ini. Pangata kana tape. Kontro ini kana pencil, de tape ta kana makan di pencil la. Sange omboro tangan na edge ni tape. Kona lain teki ko bantu dulu bana design tabe ko be ta kapsko. Yo wike lebunga sa freehand ngani. Jina ni bebe na lain ni tuvio na hindi na longo si tuvio na confident mo ran yo redo mo ran ta kabatale si mo bantu dunta kasi mo fix tratal na bebe mo bantu dunta. Iyo mana tos ko na mundro ini si tos ko na borbor na lebu sarang na vala ko na vuli tu mika. Sanga ni tuku ni mena start na pango sana perfect. Sama tangango nampor tam muda ka cingor kongor ni nampor cingori re se berninde matago bata sa pakasa mata utala nga mata na kena nomure de kuna kala kana sini re na sini fully kala taki na ka na piece na design na ngoro cinga bu hair dryer mama o cinga bu karoniko hair dryer o cia tambah tolu tegen ambo papa ko pina saranga na imbor ko tau tek iyo sambo ndomo na saranga pale ko na dam ke baka menge ndambe pana masi teme keskesa o ro sambo biwa ini bina asara ro birong wa bina kasara
Iyo, sa loma ko tala mo umpita na brown. Na brown na set ni mboro ulit tumanong customer ko sanga kin na brown. Sanga itu no warera bro sana pangatangan na damdam ni susum ni brown. Iyo na kango na damdamu na nonro rinto mo ni na damdamu kina lolo ya. Kaya pakanta pewe bita na tapa design sa mas. Au kulit ako may na canvas anong ko baka borong-borong na canvas. Awang takabalik ng damdam ko sa domon sa nakinibalik. Stand out ito tan sa roko may na brown. Yaya nunggu rai bikin ni na artista leso kemi na pamuret na brown okay kaya tough arts au do wultal may balik na style ni borong-borong. Iyo kaya sambu profida sana ciu sarang eve yang go sa begins ko. Tosto mama malu. Sangkai sangat singgon mena menanggai dari tapan na papa ngona kena ochi na kena nona sana rate taka mo brojos sana de sangan me create taka tonong ku website na teko bumboro yan boro tumantangan to na papa to na mataw. What's nga sana will take certain online kung kaya ka sani rate nga ni sa will take any tua sa ako nga liumay. First come first serve sarang ikai. Sebe bikim ni na bawat si kay vici. Sebe bikim ni na wekanda dutunggo Europe. Kaya kani bi pangkaratuson na ilolom na Vinaka me lolom ta kiberna lube menit tangane se diwat si muni. O rekomenda sa rabale kung na baba batana baba entara mi value. Tara talaga na alun dareda na masi kesa. Isa na ninasarap ko na tutorial ko cara nga ni pat ni video no na sana lendaro to kini baba. Dare tara kina part of culture, part of us Fijians. Sulia may na kiniriray. Baka kami tanto kele ni Hong Kong, Singapore may nagay baru last flight di beach. Wacho ni transit berinda bukan ni beach. Mesa kele mo Fiji wisi. Nagay recto kana kes design to imbu ini wanga buka. Sembambana sambo tara sarang na auto vaka na auto. Dito ka ng orto na epic Fijians. Enda isa soha tawala. Yay! Regway. Iyo, naparong ser tumundani. Baru wote tumundani ser ronggo. Lako bota nga naparong ser bota kena sarap to kana mo nilinga sa paka to kan ko. Nawalevo. Don't forget to like, share and subscribe.
Isa, isa, isa sona singa miuda uva nanuma nodrana semuri tue tumba mesa namada oira amajua aena wai mera bau laigunuva Veie munu leia gina eina tama gina kore sabuawa e matadra Herui mia mitha odravo samarama inaluveku maiona voli arara Mose na ukosa Biujiau Viva Mona Lisa Tale mai veia Mose na ukosa Biujiau Otamaku senga sara nilomaniau Au senga niulasa seujiko marau Salai mothe tawa mundu tuonau Au senga niulasa seujiko marau Salai mothe tawa mundu tuonau Salai mothe tawa mundu tuonau Salai mothe tawa mundu tuonau Camila Gaikati.
7 hours of work. Why ni asawa? Vonon lo mai vitsy. Matakange pa otsy tale. Yeah. Alright, that's it for today. Tomorrow we'll continue. Set. Moment of truth. Now I finish everything. I don't want to do much because it will just nag-spoil ta katali. Simple to nga. Keep it simple, easy. So I changed the front. The blue is too much, so I just painted na tawag na border wala nga ni bay may blue. Ayo, kaya na normal tali. Okay, so now we'll put on the finisher. Ano kami sa kay tabuleni kina na uchi ni borro. Uchi charanga ni borro ko. Gonna finish a cruel finisher. Basukin mo na ka ng barra si Bo. Paganda na ka ng barra si Caleb. Meron ni rara na ka na borota. Meron ni kawat tagalip na space. What I do is just soak it in like that. Soak tingnan ni ba lomang boroin. Yo, ito na test run rubber to vekyo ko. Ito na kalalewek mo. Katsi. So this finisher ngo kwe maroro ni mboro. Kwe senta ka talaga na baba. Katsi, nakaturanga. It's going well. Gomatay ni vava me vakava. Ando bakani ndo pamurio chukuma yondo mboro ngana canvas. Gomatay ni vava me vakava. Dengan nunggu basala. Kunyo chuko nga banando na box. Tobole mo tobole teni sona kavovo. Sona adventure. Explore adventure.
Okay, one down. Hair dryer. Katsi. Yep. Done and dusted. Redelewa. Kenapa ketengo? Tapos nanoma, tapos ray. All right, finished product. Naman na 360. Iyo, I'm not professional. How's ini professional? Test run kaya Congo. Brand nga ni canvas gori. Kioks. Yan ko lang kay test run ko. Made a lot of mistakes on these shoes, but I managed to hide the mistakes. Yeah. Kaya po sota. If you never try, you'll never know. Yeah. Kung ko tatanra ito mo tikibunan na shoes customization. Eh. Karena kena side. Pembat sini gyo. So don't forget to like, share, and subscribe. Ni mo de kalongata. Iyo, angkai suka minggu na lotu, singa tambutalan ko. Tunggoro tokeni baba. Jos, brother Jos, memunsta. Nissan Bula Vinaka. Mesana baru surprise take ngono buat na babang. Gori bro, tolak. Masalwali. Balonga. Si kokina. Wait. Ikat si Zara. Nis, tali pasara. Eh? Sarwali. Oi. Mulani. Rotang ngerti. Mulani kere. Nori. Boy. Eh? Rosota. Woi, kat sarang dam-damu. Eh? Kacen dam-dam.
Banana. Ando tapos na design mas yung pangatanga nandam-dam batana brown chuka na special brown menta pangataka mekanimasi yan andro ini pang ndam-dam lookout sara stand out rata go to boleh kana brown sinikatsi ngona sinikatsi so sabi so tanga mendam-dam Mori otai tambah tu iliu vai Ito ikan go. Wai. ot kena bonu Bueno. Tapa isa na sarvalevu. sain tali tu de tali pa Oi. savanista kiotsi Ito ka na design, ito ka na talent. Oh, na sarvalevu bro. Talitang sarap. subscribe share follow Follow, subscribe brother Pate. Bona oro atsi Buena oro at. Esa. ori adon pasaranga meto boleh tumbal tak singai rosota Coquina. Boy. Bula Vinaka to you all from Boy Nina Oro, it echo in the night. Boy Nina Oro vibe, always shining like a light. Come and join the family, let's now move as one. Every like, every share, that's how we run. Step inside the journey, feel the island vibe. We rise together, family. This is the Tagi Modi style. Come feel the Boy Nina